Sanmalani Malay Yapshe Tumelangi Sanmalani Malay Yapshe Tumelangi Sanibonani molweni yaboshengi Tumelangi sendibingelela futhi sanambela izinto zenza kasithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje samba ukhulukela wonke umuntu subscribe sacela noma ucinezele khonza uqala uthola amavideo amabe sokuposta siyabonga yey izinto ziyenzeka kumaskandi ziyenzeka yazi bunilobani bunilelo yena phela lapha abantu nje buyasileya ukhathaza nomkhathazo yena ethiwa suka amadevana lawo oh emadoda okay kusho namhlanje indaba esiyiphethe indaba eyishisayo impela nje futhi kwenzekile ukuthi ke uDSD sodubulana ubevelela ukuthembisa abantu ethi yeza ingoma uyazi Dr. Khangelani ngoGood la khona kade lokho etshela abantu ethi abantu abalindela kakhulu ukuthi na kanjani lonyaka lona ngeke kwenzeke nephutha ukuthi uDr. Khangelani ephuthe engaphumi futhi ke ubese waqhubeka kanjalo ukhetshela abantu kanjalo wasihamba waveza ipost zeni ethi abantu abaqaqela ukuthi ubani oseyintanjeni la khona ekhuluma khona ukuthi ubani uzobeshaya intambo phecelezi isiginci la khona kumele besho khona abantu beqaqela ukuthi ubani mhlawumbe ongaba ukuthi uyena okhona esiginqini baqaqela abantu ngendlela yabo ukuthi ubani ongaba seyintanjeni kahle kahle futhi usodubulana ngomhla ka-26 uyena uMarch wabese eveza ukuthize manje ke ehleli ngale ngemuva eshaya isiginci ngapha eceleni edlala ubasket nothutshana ngapha ecofoza into zakhe ethi nje udlala live mhlawumbe kodwa abantu bayithetha ngendlela ezithize indlela le video leyo ukuthi isima kanjani yona abanye bebejabula bethi usodubulana uyibambele entanjeni abanye ke bebethi usodubulana uqhuba amancoko ngoba umuntu amancoko vele ngendlela futhi okungayo vele ngathi amancoko ngoba lento ade yisho phakathi kuyona ibiveza okuthize ngomuntu amshayela isiginci ngoba esakhumulisa umuntu eshayela isiginci laphana umbiza ethi ivukane vu akumnandi ukuthi uthini DSD la khona noma ingoma yakhe idlala kanjani uyizwe uthi njani udlala kanje okay hayi izosebenzeka lokho ehlala phela nje ngiyakubheka ukuthola ukuthi kudakiwe manje ngibambele indaba zamavukane la uduty ngibambele yabo kunjalo ke lapho ngempela usodubulana ileyo ivideo ayidedelile wayifaka einkundleni zokuxhumana evela sengathi uyena odlala intambo ethi ivukane lidla mponjwana la deveza khona kodwa ke mina mangibheka into lena bengabuki sengathi usodubulana kahle kahle ushaya isiginci noma kanjalo ungathi ayibheka kahle bengathi usodubulana lana uveza ukuthi Dr. Khangelani na kanjani uveza lana ngempela ukuthi uDr. Khangelani na kanjani uyeza futhi sestudio la ngempela uyamphusha uyasebenza njengamanje bebevezela abantu ukuthi bengalindela into ekhala kanjani mawuthi ayizo la sound leyana hey ngathi konakele akusho ngaphansi na ulindeleni uDr. Khangelani uzayo ukusho futhi ukuthi ucabangani uthedubulana ngempela ngaba ukuthi ayibambele isiginci madoda uyibeke lapho ngaphansi bese kuba ukuthi ziloda umletho lesibili lolandelayo futhi sithola imfezi emnyama lapha ngempela imfezi emnyama bithembisa abantu ukuthi khona album ezayo le eyivezile yathi album impela iyeza na kanjani isendleleni i-album ezayo imfezi emnyama ezophuma njengamanje amabunjwa isihloko sayo sithi iSuzuki kade ibeke insuku ukuthi izophuma impela igayo kodwa imvamisa siye sithi nagama sithi kulokhu imfezi emnyama yenza okuhlukile njengoba ihlale vele yenza okuhlukile siyakhumbula ukuthi iyona yafika netrap maskandi emculweni futhi ke manje ifike nenye futhi into engakaze yabona mina nje ngiqale ngayo ukuthi content nje la khona ithi imfezi emnyama kuzoba khona ama-USB yizo thina sithi gawa ama-CD imfezi emnyama kulokhu igaye ama-USB ithi lama-USB lawa azoba nezingoma phakathi kanti futhi le-USB lena ineyingoma kakuthi ayikhopheki ayifakeki ayikho indlela nje kahle kahle ongaba nayo ingoma yemfezi emnyama ngaphandle kokuthi ube nale-USB le-USB uyayithenga wena kuphela futhi iba nengoma yemfezi emnyama phakathi kuphela noma i-album yemfezi emnyama phakathi bese mhlawumbe uthenga enye futhi mase kufika isikhathi sokuthi uthenge enye futhi ingoma isho njalo imfezi emnyama lapha ngempela ngalitshela abantu ukuthi impela nje konakele abantu abafaka ama-order kuma-USB basebeka ama-cellphone numbers abantu laphana ngempela abangathintakala abangaba ukuthi ufuna i-USB leyo thizeni madoda sekuyashintsha-ke manje sesodlala ama-USB kodwa indlela asho ngale USB lana ukuthi USB ezokwazi ukudlala ngisho efonini ngoba ngisakhala ngithi nje ngizodlala ngithi nefonini lengoma le kodwa ke kuze uyidlale uzothatha USB uyifake efonini ngandlela thize
ngathi kanjalo ngathi iyavuma ukudlala efonini, iyavuma futhi nokudlala emotweni uma uthi ufuna ukudlala emotweni ingoma yakho kunokuthi uthenge i-CD fake uthi nje uveze inyama kulokho uqeda nya finish ngama fake. Ake usho uvo lwakho wena usho ucabangani ngama USB amasha sha azayo la angakhopheki angenzeki lutho nje afake ingoma kuphela yila ku USB kuphela futhi. Akusho uvo lwakho phansi comment section usho ucabangani, akusho uvo lwakho bese kuba ukuthi nawe sidibana ngokuzayo.